bah. Jadi perkara perkara masa. Perkara tes masa corona dikena tes penan kayak pegah Aceh pun zon merah. Pit memang kurang aja sonan yang PLT kijang ina faham je dah paling dah memang getat tegak dili lubu ibu pertiwi ke. Dek ni ora. Oh raya ke galak. Buat lonte. Gimana lonte kan? Soalnya kita. Kata dua gentat. Kamu cewek kan so? Polisi. Kerja kamu cewek dengan polisi. Lepas. Kenapa ke sini ke? Menurut awak Aron Galun, nabrak hias heke? Lagi sikamnya begah? Tulis buat komen. Mudah-mudahan berat ke ngat he. Yang ke perle ke? Ke pelemah wajah ke hai bui. Kadang kah kena Fir'un jamun. Nabi poh dekat pi jamun. Di poh hanaga. Kakeng kegap hanaga pikir-pikir. Nyok tu mengke. Pak jelas pal ku peh wilha ke truk ma ke hayak kreh hati. Kak komen kegap hanaga pikir bacut pi. Yang mak tala ke tro. Nyan but ase ongro. Siban. Oh keng kegap cang klak tak apa. Sang nak jam dah rumah ka. Kaduhlam anu ase. Lalu kaduhlam bertangga halah bikoi mak. Aduh waktu ko mendito. Ya pama ne. Ege ara katega. Pumanya pagaduha ka, nukaduha ka de pu ka et pikiran nukaduha nya teo kaduha na. Kada pu teh tanyo ni ka kuko. Wala ka. Dulong. Habi bekeka. Ui bikoi ma ka. Ta la he ka hanum cho kondom na. Dilo kondom cho bau jung. Dia ka makanya mutanya gogo. Dia he ka hanum cho kondom malah ara kate bali kai ma. Ngong bi ka. Bek karo sambung ke ka, karo sambung drog mateng. Bek sok alim ni burung nak adon badiong ikah tanya. Jadi bek karo sambung go. Ana mo pumrut sama lene na epo igo mak ka. Komen yang penting udah bagalang sa kanya bro bobo kondu. Jadi asking Izka katanya bak mak kata bak ayat cara culok boh ji siban. Bek kata yang bak long dilong ana pengalaman dalam cara culok boh. Bak long kan gak long kawin. Bak orang dengan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Syedalun Mamaduk. Sehat bila Allah. Semoga Syedalun Mamaduk sehat bila Allah. Jadi perkara masa. Perkara tes masa corona dikena tes penan kayak pegah Aceh pun zon merah. Pit memang kurang aja sonan yang PLT yang kita faham je dah alhamdulillahnya memang getat tegak dili lubu ibu pertiwi ke. Getat tegak didengar memang perintah Jokowi bokirnya. Pipil lagi haram jedah memang PLT yang dia bui. Ana tak mu becut. Yang dikena je apa habis bangsa Aceh yang cedera dua. Yang dikena je tes masa. Kena je tes virus corona yang masa menyotroh awaknya. Tim-tim awaknya negulong, doktor netipak laju. Tet ubena kem. Baik dia pap ma dia pegah hangkengkon. Urung Aceh hana corona. Aku pegah dari ma kenan. Awak rumah ke rumah tepuk ma kenan. Bek sipak muka. Sipak muka aku. Yang betul-betul itu kau komen. Kan ampun macam ni tenang kak kayak adik ma aku. Kewakah dia gagak ke agak kan. Ro kagak dak. Ada kalau ro kile. Bang ya, kali nengin cepuri nang hitam. Ada pernah hitam meron. Ini yang ini. Aduh kengkekot tepul hitam.
pap ni. Adakah labah saya papa? Ya. Pap ma, kaya pap ma ni kah Kia buat tom thang ka. Memang. Kia manusia, berarti ka ku kia mana. Hati sih berarti ma dan berit ma, koi ma. Atah ka lahir ni cok kondom ka. Ku gop, ada boto hidupan gop. Hidupan ro, primang ni baru aku. Bah. Pale-pale ke jahe ke ana pernah aku go mana pernah aku main go kecuali hari go boy go ke hanu bajung ye boh na good ada he ru penggul mo le he mengur ge ta le he na mengur mo ga le he mengur aku go mun kan ha go go ngade tha ngah ne ke kata apa kacikan bagah-bagah nyamuk lamuten nyamuk lautan cak me o lam uten cak me o celok ba Belum you tanggung jawab ya. Menyo hana so tanggung jawab. Hah? Ku petung dalam video aku tu nak mama ayah aku tu nak nek menyo kamate nek aku siapa ngundun hana pu coba. Ke bijih asli Aceh. Bijih asli Aceh lo nio. Kon bijih pang tibang kon bijih pengkhianat kon bijih iya boh Belanda apa? Mah, gasa. Hana pule kata lembut dengan perti kaum-kaum nafik dum. Nanti doktor menyona ya pegaput madi. Hah? Ya tes ya cek je. You jalin mai gedih nulit gedih siram dua. Bek sampo dia apa penyakit Aceh bah. Lethat ka kejadian. Yang hana-hana dipunali doktor. Dan pemedum nyan olah PKI siram dua. Yunan sayang diseranu ke keluarga nu Bandung. Duk sepakat bangsa Aceh Bandung. You jalin mai gedih. Aceh nyan hana. Hana corona di Aceh nyan. Bapi dia pegah zon merahnya je you apa mai gede haram jedah PKI pelihan. Jadi pada seralon gasal memang lun pegah ba memang gasal lun lawan urung zalim. Hana masa ada pegah ba kelembutan. Jadi pada seralon sigotru abusi sampo nu lawan awaknya ban Bandung. Nu lawan. Benar semangat urung drone. Bukan pak urung drone.